Lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli na Sport klubu. Nadaljujemo s prvo ligo Telemach. To bo danes, v soboto, že četrta tekma tega kola. Druga današnja, dve smo videli včeraj, eno bomo še jutri. Čaka nas obračun v Domžalah. Radomlje proti Mariboru. Oboji prihajajo v tale obračun po zmagi v zadnjem kolu prvoligaške druščine in oboji prihajajo v tale obračun zato, da bi si zagotovili, da bi osvojili komplet vseh treh točk. To mislim, da bo povsem jasno izraženo že od prve minute dalje. Jasno, tudi Mariborčani danes ne bodo v svoji najboljši zasedbi. Poškodovana sta brata Repas, torej Žiga in Jan. Poškodovana sta tudi Bumbič in Guček. Tole je zdaj priložnost za Sudanija, krasna priložnost in čudovita obramba. Kateri boste rekli, Viher bo takole. No, tole je zdaj velika priložnost za Radomljane. Tole bi znal biti zadetek, ampak ni neverjetno, kaj so zdaj rešili Mariborčani. Dejan Vokić. Odbil je Špandring, Marinič iz ozadja, še je nevarno! Nova, krasna priložnost in spet Enej Klamfer. Pejčič, Sudani mimo gola. Zadev je nekoga od domačih tule Hilal Sudani, ki je Špandring. Predložek Špandringa, priložnost in gol! Čipamba po podaji Špandringa, 1-0 za Maribor v 44 minuti. Isak Čipamba in Maribor je torej prišel do vodstva. Drugi gol 24-letnega Kongovca Isaka Čipambe v tej sezoni. Vodstvo torej Maribora tik pred odmorom. To je Čipamba. Še enkrat bomo tole videli. Špandring s predložkom, previsoko sicer za Regbo. Toda žoga je preletela domačega kapetana Gnjatiča, poglejte, in na oddaljeni vratnici zelo dobro postavljen in pripravljen Isak Čipamba. Takole je žogo neubranljivo poslal v mrežo za vodstvo Maribora ob Kamniški Bistrici. Napad za Maribor. Ođo Čipamba. Čipamba v sredino. Žaler je odbil samo do Rekika. Rekik močno, Pridgar brani. Špandring. Sudani, še enkrat Špandring. Špandring prodira, Špandring gre v kazenski prostor, Špandring pred gol. Odkriva vse Pejčič, odlično Pridgar. Prosti strel, Vokić, Klamfer! Njegova tretja velika priložnost na tej tekmi in tudi tule je zgrešil na obeh straneh v kotih. Zdaj Radomljani sicer že vodejo, mimo Gorat pa Sudani. Pejčič proti Sudaniju, Sudani, mimo gola! In tudi ni podal proti Aliju Regbi, ki je bil pred praznimi vrati. Odbite žoge, Špandring s predložkom, Regba do strela. Ni zadev Ali Regba. To je drugo vprašanje. In šel bo vse skupaj pogledat Martin Matoša, kar pomeni kar veliko možnosti zdaj za to, da bodo Radomljani vendarle dobili 11 metrovko. Smo globoko v 90 minuti. Globoko v 90 minuti smo. Berič in Tozan sta pozvala Matošo na ogled posnetka. Tole vidimo tole odrivanje. Dobro, iz tega zornega kota se vse skupaj vidi precej slabše. No, poglejmo. 11 metrovka! 11 metrovka za Mlinarje!
glede na to, da ne igra veliko, je kar učinkovit. Dobil je znak strani Matoše Martinčič. Martinčič in gol! 92. minuta gre zdaj že k koncu, še v 90. je prišlo do tele 11 metrovke, izenačenje v Kamniški Bistrici, 11 metrovka, ki jo bodo seveda zlahka upravičili v sodniški organizaciji, kajti Rekik se je igral z ognjem, je odrival Krapuhina, res da pa odločitev zelo stroga. Radomljani so imeli ogromno priložnosti in so si tale gol verjetno tudi zaslužili, Mariborčani pa so prav tako imeli nič koliko zaključnih žog. In želel sem prej ob tisti dvojni zamenjavi, ko sta šla Sudani in Pejičič iz igre, na mesto njiju pa sta vstopila dva precej bolj obrambno naravnana nogometaša, Vidmar in Seri, reči, da se to redko dobro konča. Glede na vse, kar se je dogajalo na tekmi, vprašanje sploh, kakšen rezultat je na koncu realen, ogromno priložnosti ste imeli pravzaprav, da bi tudi vi dobili tale obračun. Kakšno tekmo ste vi videli? Ja, tekma je bila zelo naporna. Mi smo šli na zmago že od začetka. Vedeli smo, da če gremo v tekmo, tako moramo dobiti točke. Žal nam ni uspelo, ampak mislim, da smo zadovoljni s piko. Sploh na začetku drugega polčasa, recimo 20-25 minut, res predstava, s katero ste Mariborčane prisilili v branjenje, celo nekaj zelo izrazitih priložnosti, kar veliko dobrih stvari, verjetno, ki jih lahko vzamete tudi v nadaljevanje sezone. Ja, že v prvi polčas smo imeli par takšnih napadov, ki bi jih lahko boljše zaključili, tudi zadeli. Potem pa ja, začetek drugega polčasa smo jih pritisnili, videli smo, da gre, da lahko damo gol in to se je tudi zgodilo. Kar pridno zdaj zbirate točke v zadnjem obdobju tudi proti klubom iz zgornjega dela lestvice, varno ste nekako na sredini tabele, verjetno je s tem lažje iti v ta zaključek prvega dela sezone. Ja, kako bi rekel, dobro nam gre, smo tudi sami sebe presenetili, oziroma v bistvu ne, vemo, da igramo dober nogomet, bi rekel enega boljših v ligi in da smo kar zasluženi tako visoko, kot smo in bi lahko bili tudi više. Najlepša hvala in srečno. Not the result that you wanted, chaotic end of the match. How did you see this game? I see that we as a team we worked hard. You know, I think everybody feels like that we deserved the win. The end of the game, whoever watched the game can see for themselves, and I don't think I have anything else to say about that, to be honest. The match was entertaining in terms of chances on the both sides. Then, of course, in the end, this bitter taste. You didn't get the win. A lot happened in terms of everything. Hard one to swallow, right? It is a hard one to swallow because we worked hard, you know, and we all wanted to do this today, you know, for the coach, for each other, for everyone, like, for the fans, because we feel like we deserved it. We've been working hard. It's been, you know, we've had some tough patches, but we're clicking now as a team. So it was hard, you know, especially for a game to end like that in a manner like this. It's even more difficult. You know, even though we haven't lost a game, it's sometimes games like this hurt more than a loss. You know. Thank you very much and good luck. Thank you. Dudić, nema smisla da sad puno pričamo, zanima me nekako vaš pogled na utakmicu i na taj, možemo reći, malo i kaos na kraju utakmice. Ma šta da pričam, sve da kažem, budala ispadam budala. Ako se ovo svira penal, onda imamo 10 penala tokom svake utakmice što se svirao penal za Radomlje. Znači, kontakt je postoje, ok, ali ovo nema veze znači možemo onda svaki korner, možemo uvijek naći penal. I to zoveš u 90 plus minuti, zoveš VAR za ovo. U prvom povremenu očigledan penal na Aliju, regbi, tad se ne zove VAR. Znači kontakt, evo imamo iz ovog ugla gdje je naš reporter snimao, znači čist kontakt gdje on sklanja loptu na njegovu nogu startu, ali tad se ne zove VAR. Nemam šta da kažem drugo. Čestitam jednoj i drugoj ekipi, bila je dobra utakmica, puno šansi s jedne i s druge strane, mogli su iz prekida, pogotovo tu su bili dobri, jer su bili visoki, rekao sam i prije utakmice da su postavili dosta visokih igrača, da ćemo imati veliki problem iz prekida, mogli su prije izjednačiti. Mogli smo mi otići na 2-0, imali smo 2-3 kolosalne prilike, pogotovo drugo poluvreme. Nažalost nismo zabili, a ovo dalje nema smisla komentariti. Hvala vam. Hvala. Gospodine Trenčovski, jedna utakmica koja je bila stvarno lepa za gledat. Mislim da nekako smo uživali u svim tim prilikama, puno tempa gore dole. Sad za trenere kakav je nekako taj drugi dio. Znamo da treneri
i ne volite toliko da su prilike, pogotovo na vašoj strani, ali sve u svemu kako ste vidjeli utakmicu? Pa tako, bilo je izuzetno teška utakmica sa izuzetno jakim protivnikom, sa ekipa koja ima jako kvalitetne individualace. Ja moram uputiti čestitke mojim fantima da smo odigrali, bili smo trpeljivi, čekali smo našu šansu, imali smo neke, pa daj da kažemo, šanse i na prekide, dosta šanse smo imali na prekide. Oni su jako dobri u ofanzivnu tranziciju, napravili su nas nekoliko problema. U svakom slučaju mislim da danas je pobedio, da smo pobedili timski, da smo dobili taj bod timski, da smo do kraja verovali da možemo da izjednačimo i na kraju ovo 15. kolo, eto, dobili smo i taj penal koji nam je prvi, tako da malo simptomatično, ali to je to. Neću da komentiram da li je bilo ili ne, dobivali smo i mi kontra nas ovakve penale. U svakom slučaju, izuzetno teška utakmica, moje fantija zaslužuju čestitke, nastavljamo dalje. Bod protiv Kopra, bod protiv Maribora, a ni za jednu, ni za drugu utakmicu ne možemo reći da nije bio zaslužen. Možda čak i neku utakmicu od ovih mogli bi dobiti. Zanima me malo koliko vi vidite da je rasla ovaj tim kroz ovaj prvi dio sezone. To su sad Radomlje, meni se barem čini, koje vi želite gledati? Mislim da smo na pravom putu. Moram da kažem da ova ekipa ima potencijala, a u odnosu na kapaciteta to ti je kao jedna boca koja može da primi 1 litara vode. Ako ti sipaš 1,5 litara, onda to ističe napolje. Tako da mislim da po potencijalu imamo dobar potencijal, možemo to nadgraditi. Ajmo, danas smo stavili još nekih 200 decilitara, malo više. Moramo raditi, moramo nastaviti tako, moramo poštovati principe, moramo tražiti da igramo u 2 pravca, moramo da podobrimo naše fizičke performanse. U svakom slučaju ja sam zadovoljan, osvojili smo do sad 19 bodova sa ovom ekipom koja je izuzetno mlada, normalno ima im iskusnih igrača koji puno pomažu i razvoju ovih igrača. Ja sam sretan jer kad sam došao, kad sam se dogovorio, naš cilj je bio da promovišemo tim mladih igrača. Mi pokušavamo na svaku utakmicu, neki put nam se to isplati, neki put nam se ne isplati. U svakom slučaju možemo još napredovati, to je normalno. Nadam se da ćemo ostati s ovim rosterom do kraja i da skupljamo još više bodova. Puno hvala i sretno u nastavku sezone. Hvala.